Liyabingelela ibandla ekuseni ngegama lenkosi. Happy Sabbath Church. Siyabonga inkosi elele lathi ubusuku obude izimpi ziliwe ebusuku. Ama round table ayahlala. Thina nxa silele sithethe umfanekiso wokufa kulabangalaliyo, kulabalwisana lempilo zethu, kulabalwisana nabantwana bethu, kulabalwisana lemtshado yethu, kulabalwisana lamabusiness. But engubongayo yikuthi singakhuleka njengezimuli silale sikhulekile sacela uThixo walinda. Likhona kodwa ekuseni uThixo angalinda yikho kwabangela ukuthi uSathane aze athi yena imuli kaJobe ibiyelwe ngothango. Ekuseni masikhuleka sibiyela ngothango lwezulu. uThixo uyathuma ingilosi zakhe zisilinde ebusuku. Kunengi okwenzakala ebusuku. Abagulayo bagula kakhulu ebusuku. Lakini ukubona umkhuhlane uvuka ngamandla ebusuku. Amasela ungakuqamba konke. But we want to thank God ngoba uthi uPsalms 124, if it was not for the Lord. Ngabe kasikho lapha nje xa usehlalayo ithi yona izithiyo lezibopho lamanzi bekuza sikhukhula, kodwa thina siphunyukile emjibileni njengenyoni saphunyuka. Ukwazi ukuthi wena ungaphaphama ekuseni omakhelwane bakubona uphuma igedi kulabamangalayo ukuthi lathi simkhuthe njani, kanti vele kuhambe njani. So asibongeni umlimo umgcini kaIsrayeli ophakathi kokusigcina insuku zonke. Happy Sabbath Church. Siyabonga ilizwi elivele ebantwaneni. uMancube lapha usinike ilizwi. Umlimo ambusise kuthiwa train them and catch them as they are young. Kanti siyabonga iChildren's Ministry umlimo alenzele kahle. Umlimo abeseligcina phakathi kwethu kulezethekeli esingakhonzi labo. Ngicela ubone izethekeli zonke right. Esikhonza labo lesingakhonzi labo siphakamiseni kakhulu izandla. Ibandla lithini? Ngicela ukubona esingakhonzi labo ebandleni leSabatheni. Ngicela ukubona ngezandla. Esingakhonzi labo ebandleni leSabatheni. Ngicela ukubona ngezandla. Phakamise kakhulu xa uphakathi kwethu. Ngicela ukubona kade bebuye etendeni abayizethekeli akade bebuya kutent kumbe sibachiye etentini ngale. Siyabonga esingakhonzi labo ke akade bebuya kutent. Ngicela ukubona sibashiye khona ngale etentini. Siyabonga namba lapha. Ngicela phakamise kakhulu. Ngicela ukubona abanye. Amen. Nalibabethana ngalibingelela kuyavuma. Sicela ingoma yokubingelela izethekeli banomhlabelisi. Izethekeli ngabe zikhona maziphakamise izandla silifisela izibusiso zosuku olugcwele. Salibonani, salibonani, salibonani ngokwezihlobo silifisela izibusiso zosuku olugcwele. Bambo seceleni kwakho isandla. Anti lapha kasikali nobabazana. Bambo seceleni kwakho isandla. Senze slogan se-effort. Anti neighbor. 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 Komorero mangwana ni anasi. Neighbor. 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 Usiseka ekseni yanamhlanje. Neighbor. 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 Neighbor.
Happy Sabbath. Siyabonga ibandla lithini? Senzela ukuthi ama-language zonke sibe phakathi kwayo. Anti sizama ukuxoxa i-tribalism. Omunye othi nasoze ngapha ngakhuluma isiShona, amaShona ngiyawazonda. Siyabonga ekuseni ngoba lawo usukhulumile anti omunye othi amaNdebele ngiyanjani bantu? Ngiyawazonda kodwa isiNdebele namhla sunjani? Omunye othi amakhiwa ngiyawazonda kodwa ekuseni isikhiwa sunjani? Sesikhulile siyabonga umlimi asenzele kahle singene kunkonzo yethu yekuseni siqhubekela phambili ngama-effort sikomdamburi siyabusiseka kanti phela ngicela ukubona ababusisekayo ngalo ukuthi hayi mina vele i-effort ngaphela shuwa sibili mina sengingcono sibili ulokhu kade ngiyikho khona hayi izinga lami sokungcono sibili kanti phela siyabonga kasikhulekeni baboye ingcwele ohlala ekhaya ezulwini ekuseni. Kakunamuntu oqopha omunye la. Hayi. Kakunamuntu ongcono la ngikhona phambili. I'm bound to fall. La ngikhona bangancedisa abanye, la ngincedisa. Ngoba kakuli intshantshwe ekukholweni. Sonke sitshisekela ukuya ezulwini. uPaul uthi la ngingakubambi. Kangakufinyeleli lokho kumele ngibe yikho khona. Siyazamelela. Siyabonga abazalwane emini. Siyafakaza ukuthi sokungcono mlimi. Kula lokho ekade siyikho khona. Ilizwi lakho likhulume lathi. Salahlo kulahlwayo. Sathi imkhuba emibi emdala sesiqalisa kutsha. Sifundise ukuhlala elizwini lakho. Nanti ilizwi elalotshwa singekho. Esifisa ukulichasisa kalula abantu bakho selizwisise. Sibusise ekuseni ngoJesu siyakhuleka. Amen. Sambulo chapter 14 nguye kade sikhona. Usambulo chapter 14. Ngathi ngibone lapha ku pamphlet ukuthi besikuchapha usambulo kube ngomunye wezinkulumo verse 6. Kala papa. Efundi. Ngase ngibona esinye isithunywa sipapa emkhathini silevangeli elingapheliyo ukulithumayela abaphileyo emhlabeni. Musambulo chapter 13 verse 6. Sorry, 14 verse 6. Futhi ngase ngibona esinye isithunywa siphapha emkhathini. Silevangeli elingapheliyo ukulithumayela kwabathileyo emhlabeni. Kuzo zonke izizwe lemihlobo lezindimi labantu. Ehlakani. Sathi ngelizwi elikhulu mesabeni uNkulunkulu limdumise. Ngoba isikhathi sokutholisisa kwakhe sesifikile. Limkhonze yena owenza izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi. Salandelwa ngesinye isithunywa esesibili sisithi liwile iBhabhiloni elikhulu elinathise izizwe zonke iwayini lokulaka lokuphinga kwabo. Salandelwa esinye isithunywa sesithathu simemeza ngelizwi elikhulu sisithi uba kukhona okhonza isilo lomfanekiso waso obekwe uphawu ebunzini lakhe kumbe esandleni sakhe, laye uzanatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiweyo enkenzweni yolaka lwakhe lingaxutshaniswanga. Uza kuhluthwa ngomlilo langesolufa phambi kwezithunywa ezingcwele laphambi kwewundlu. Right, siyabonga bamba usambulo 18. Ibandla likhona ekuseni. Anti thina singabantu bokwenza njengoteacher. Siyathatha abantu sibafake phambili ukwenzela ukuthi uzwisise kuhle indaba zeBhayibheli. Anti usambulo loDaniel ngamabhuku abantu bathanzima ukuchasisa. Ngizama zonke indlela ukuthi kube lula.
Ngiyabona ukuthi ngiyazama ukuthi kube lula. That day lapha nogogo babetolika sibili uDaniel ubona ukuthi hayi ogogo ngathi into le bayizwile nti. IBhayibheli ithi yona ngase ngibona ingilosi indiza ngaphi. Asambeni. Yayindiza ngaphi? Ilani. Ilevangeli elingapheli yathi ungabona iBhayibheli ikhuluma ngengilosi endiza emkhathini ikhuluma ngespeed sokuhamba kwevangeli. Yayizwa nje ikhuluma ngespeed sokuhamba kwani kwevangeli. Ukundiza kwengilosi emkhathini ikugijima isigijimi selizwi eliyabe lisemkhathini emoyeni. Sikhamba sonke abesesithi ngase ngibona ingilosi yokuqala. Asambe kuhle futhi ufunde ingilosi yokuqala ithini lapha fundi. Sathi ngelizwi elikhulu mesabeni uNkulunkulu imdumise ngoba isikhathi sokuthonisisa kwakhe sesifikile. Limkhonze yena owenza izulu lomhlaba nolwandle lemithombo yamanzi. Right. Ingilosi yokuqala itheni? Mesabeni ubani? uNkulunkulu bese limdumisa bese limkhonza owenza izulu lani hayi masabathi thathileza. Right. Zingilosi ezintathu lezi. Ibandla likhona ekuseni. Lezi zingilosi ezingaki? Ezintathu ezikusambulo. IBhayibheli lithi ingilosi yokuqala mesabeni uThixo owadala izulu lomhlaba lolwandle lemithombo yamanzi. Ibandla likhona ekuseni. Okokuqala ingilosi yokuqala le ingilosi isusa abantu ku false worship ibasa ku true worship. Liyangizwa? Le ingilosi umsebenzi wayo yikutshela abantu abakhonza amanzi, abakhonza intambo, abakhonza amadlozi, abakhonza amafutha, abakhonza izinanakazana, abakhonza inkomo, abakhonza inyamazana ukuthi bayekele bazokhonza owadala izulu lomhlaba lemithombo yamanzi. Le ingilosi yokuqala liyangizwa? Lalelani lapha. Ingilosi yokuqala umsebenzi wayo yikutshela abantu ukuthi basuke kulokho abakukhonzayo okungadalanga bazokhonza odalileyo. Bethakho. Isulani ingilosi yokuqala zwanini. Ingilosi yokuqala ithatha umuntu enjalo. Lizwile. Le yamkela isidakwa, yamkela amasela, yamkela amahule, yamkela abathakathi, yamkela bonke abalama characters ongawacabanga emhlabeni. Ingilosi yavula izandla le ibisikwamukela unjalo. Kayilamandla ingilosi yokuqala ukutshintsha icharacter yakho. Ingilosi yokuqala ikuthatha unjalo. Liyakuzwa? I-first angel's message yikho libona ngasithumayela sisendaweni zonke, ngasithumayela sibizela abantu kuJesu sithi kuwe uyafuna yini ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Kasikubuza ukuthi uyaloya yini, uyathakatha yini, uyafeba yini. Sithi thina buya wena unjalo usetendeni ubungakathi ubungakathi wena ubuye etendeni wazovakatsha, wabuye esabatheni wazovakatsha. So wena nxa sikubizela kuJesu ubuya unjalo. Le ingilosi le yamkela umhlobo womuntu le-character yakhe, lobubi bakhe, lolaka lwakhe, lenzondo yakhe, lomona wakhe, iyakuthatha unjalo. Bakithi. Right, nikizambi.
Bona izambi usezibona izambi eduze. Ingakuthatha unjani ibandla kalikho ekseni. Likhona kodwa ibandla ekseni lingabi serious kakhulu phela. Ibandla likhona ekseni. Ingilosi le umsebenzi wayo ungamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Liyangizwa? Nxa usumamukele njengenkosi lomsindisi, ingilosi le engakwenza ikuwembathisa ngento okuthiwa yi-righteousness by faith. Liyangizwa? Ikumbathisa ubungcwele bukaJesu njengesela elalisesiphambanweni. Isela leliyana alizange libe wazi umnyango wechechi, alizange linikele, alizange lithande, alizange libe nenhliziyo enhle. Yikho lalibethelwa, lalinguguluva, lalilisela, laliyinto yonke, laselichililika, lathi Jesu uzungikhumbule embusweni. uJesu wathi ngiqinisile, I assure you, khoma ngizaba nawe eparadise. Kangihambi lawe ngizaba, i-future tense, asihambi, angikahambi. Khona ngizabuya ethuneni, ngizahamba nawe kwelinye ilanga. Nini? Second coming. Nasengizovusa abantu ngibasezulwini, yikho lapho engizahamba nawe. Kucacilanti isela lana laseliphiwa okuthiwa yi-righteousness by faith. Itsho ukuthi yimi esengikuphilele ngoba wena uvumile ukuthi ngibe yinkosi yakho. So sengikwembathisa ububi bonke lobuyana okade ubuyela betendeni. Kucacilanti sengikumbathisa wena nxa uphambili kukaBaba ubizwa kuthiwa ulungu. Yikho libona ngasisenza ikholo yokukhetha uJesu njengenkosi lomsindisi. Iqakathekile ukuthi umuntu azivumele yedwa, engabanjwa ngamandla, engafoswa. Itengeleli elikomntamburi ngaze kuswelakala oyedwa ozakwamukela amaqiniso lawa. Izulu thina kasilaqala ngoba asidingi inamba yabantu abazabuya, sidinga abazayamukela uJesu njengenkosi lomsindisi. Lokhana kabula ntshantshu, kabula ukuthi kutheni, kuya ngenhliziyo yomuntu. Ungenzakala emntamburi ungabi lenhliziyo ezifuna ukwamukela, akuthi ukuthi ivangela lithunyayelwanga. Lithunyayelwe ngokubhalayo uthi abantu abaningi lawa amaqiniso asoze bawamukele ngoba agudlana ngempilo abafuna ukuyiphila. Liyangizwa? So ingilosi yokuqala, number 1, ayilamandla okuguqula isimilo somuntu. Wena ubuye njalo uyilokho yikho khona, izwi bese likumbathisa ukulunga. Liyangizwa bakithi? Ingilosi yokuqala ikhipha abantu ku false worship, ibatshela ukuthi lingakhonzi lutho emhlabeni, lingakhonzi imali, lingakhonzi izigqoko, lingakhonzi loba yini, khonzana owadala izulu lomhlaba lolwandle lentombakazi. Kucacile bandla yena usuchasisa ingilosi yokuqala ingakuhluphi. Ingilosi yokuqala yamukela umuntu enjalo. Iyenzani? Ikhipha abantu ekukhonzeni ezinye izinto okumele akhonzwe ngubani? nguThixo owadala izulu lomhlaba lentombo yamanzi. So therefore nalapho sekungilosi yokuqala kuthi ukuthi konke olakho endlini, amalembu, amadlozi, indiyo, isinduku, amanzi, ini kumele uyokuchitha konke ukuze wamukele imeseji yengilosi yokuqala. Kucacile? Yeah. So ingilosi yokuqala nasi lapha. Funda ingilosi yesibili. Samuel chapter 14 verse 8. Ithi iBhayibheli salandelwa ngesinye isithunywa sesibili sisithi liwile iBhabhiloni elikhulu elinathise izizwe zonke iwayindolaka lokuphinga kwabo. Right. Hamba ku 18 verse 1. Verse 4. Funda 4 uwamile. Funda 4. Anti libambile lapha. Salandele esinye sathini? Liwile iBhabhiloni. Funda 4:18. Ngasengisizwa elinye ilizwi livela ezulwini lisithi, "Phumani kulo bantu bami, ukuze lingahlanganyeli kanye nazo izono zalo lezifo zalo." Bamba landa. Ibandla likhona ekseni. Sanganolupele mangwana nani? Ngifuna ngilalelisise kakhulu.
lizwele ingilosi ukuthi ithenge ibambanisa no-18 ngabo. Phumani kilo iBhabhiloni. Lizwela liwile iBhabhiloni. Phumani njani kilo? Asaveni isiqalisi. Lapha uthe uphenduka wena. Wamukela unjalo. Lizwela njalo lo moya omubi, njalo uthatha amadoda abantu, unjalo uloya, unjalo lolunya, unjalo ulolaka, ungumhlobo wonke womuntu. Awusindiseki nxa unjalo. Kucacile nxa unjalo kaunjalo. Ingilosi yesibili lisisithi phuma kikho. Ayibadla liphetseni ibandla kodwa likhona. Ngeni yento embusiseka ngendaba lezi. Le character building le ithi yona ingilosi. Sikwamukela unjalo. Sase sikunika amandla okunqoba. Wena vele sikukhipha amandla okunqoba. Lokho ubuye unjani? Kulakho. Wena utawubuya vele uzongena echurch ubuyicharacter engekho right. Sakwamukela unjalo la. Awuhlali unjalo. Lapha phuma kikho. Ukuze lapha sikusindisane kanjalo. Amen. Ingilosi asindisayo nansi. Isindisa bani? Othethwe njalo. Kanti angahlale njalo uyalwisa. Ulwisa ngaphi la? Ingilosi le poison. Ingilosi dangerous nansi. Le ngoba le ayikuvumeli ukukontinua ulapha dovela khona. Le ithi phuma kikho. Le yekhuzisono sonke sisemuntwini ukuzapheleliswe. Uhlupho lwethu sonke lami ngiphambi kwenu lula. Nansi ingilosi lohlupho le. Asithi thina right wethi kubeke so. Asithini thina sesiphendukile echurch anti yini lo mama la Mrs Nyathi. Mina lo mama uMrs Nyathi sibhabhathizwe iviki ephelileyo. Liyangizwa? Sithe sibhabhathizwe iviki ephelileyo sahle samukela i-righteousness by faith. Liyangizwa nje? Sajustifywa ukuthi thina we are justified ngegazi likaJesu. Sibe uMrs Nyathi besechaya imota. Liyangizwa? Eqeda uMrs Nyathi ukubhabhathizwa esamukela uJesu athi uyaqhapha umgwaqo. Sechaywa yini? Imota sesifa. Usindiswa ngokuthiwa yi-justification by faith. Liyangizwa? Njengesela leliya kazangaphili. Isela kalehlanga isiphambanweni laphila futhi lahle lafa. So lo ungena ezulwini ngokuthiwa yi-justification by faith. Liyangizwa? Bese kusala mina mphila. Sengingena automatically ku-sanctification. Liyangizwa? Ingena njani sanctification? Iviki ezayo sembuye echurch la mbhabhathizwe iviki ephelileyo, iviki ezayo sembuye echurch njenganamhla so sengise-church. Ngivele mina ngilisela automatically vele ngithe mbhabhathizwe iviki ephelileyo ngabhabhathizwa nginjalo ngilisela. Liyangizwa? Kube sokubuya umtshumayeli la afika athumele ngokusela athumele uNkulunkulu kaletha abantu bengela njongo yokulungisa ingilosi yesibili. Kayilethi uhlupho lwethu saloywa nguSathane okutshela ukuthi ubesitsho kimi ubesiyevele ubesitsho kuwe ngoba wena ula ingilosi yesibili. Angaze abe ngu-elder webandla lenu abe ngumdimoni akuqophe akhulumise indaba zakho bonke izulu ngoba ingilosi yesibili izokwenza umsebenzi wokukukhipha kulokho kukho loba akaze akhulume ngawe. uSathane wafaka ingqondo yokuqholo kithi ukuthi nxa uthunyayelwa kasifuni kulungiswa la. Uzothe okwamakhethe ngokwayo kuqanjelwana ingani bona abafundisi abafazi abafundisi bayenza lo. Le ingilosi kayikhangela omunye umuntu le ngeyokuthi uhambe bala ungabala ukususenza ukuthiwo ingilosi yesibili. Alingizwa bakithi asoyokukhangela ushepardesi, asoyokukhangela umfundisi, asoyokukhangela umtshumayeli. Ngeyokuyalwisana lobumina. The greatest battle in a Christian warfare is pride and me. Impenkule ukukholweni yimi. Mina ngisilwa lo mzimba wami. Alingizwa bakithi
umzimba wami uPaul uthi ngiyawudinda nsuku zonke. Ngani? Ngoba umzimba wami ungabila. Uthi wona usufuna i-Q-Tex. Ngifuna ukuyifaka ngithi ngizakushaya wena. Ngizawushaya kayigodwa. Impenkulu yikuzichaya, uzikhuza. Ngoba isono siyabile umuntu. Uyasifuna. Umzimba uyasikhalela, uyasifuna. So kumele utshele ukuthi mhlobo wami siyalahlwa. Lake libone uzokuthi umuntu ubili igazi ufuna igwayi. Kuyaluma vele igwayi uyalifuna, ufuna ukubhema, ufuna ukubhema ama-drugs. Kuyabili yaqhuqa ngezandla. Ingilosi yesibili ithi tshela umzimba ukuthi mzimba mhlobo wami singabe lokhu sisenza so asikho. So noma umuntu lona ngathumela ngokusela, mina okumele ngikwenze ikuguqa phansi ngithi babasizwe. Ngiyabonga ukuthi namhlanje usisho yimi isela lakho. Ngicela ungincede mlimi ukuze ngichiye ingilosi leyi every day kuseni uvuka emini lantambama uvuma izono kuphela, uvuma uchiya awukhangela omunye. Leyi ingilosi kayikhangela ichethi kwaya, kayikhangela i-elder, ikhangela wena mselfu umnikazi ukuthi ngikuzingela inganani. Yikho libona ichethi singafanani. Kulabanye asebekuzinga bebhizi belungisa. Uyawazi le ingilosi esibili singakafiki kwesithathu, le esibili le yebo ukuthi ungabala bayakubona utshintsha. Uzothola esabatheni bapho ngosihlupha liyakwazi ukuthi kulabantu abakhonza lezipho ezipendiweyo echurchini. Impombo sikhathaza la ivesi yakhona. Uyakwazi ukuthi ungafuna ukuphila impilo yokuhlala usithi wena baqhuphana lami. Khona vele bangabuza kodwa umntana asikhuluma ngomntana. La sikhuluma ngomntana. Sikhuluma ngawe uhlezi la. Sikhuluma ngawe uhlezi. Yanizwa kahle. Ngokukhuluma ngaye uhlezi la. Ungezwa ukuthi umuntu uya la wethu ubiziwe, wethu ukhonza la, afunda spirit of prophecy, afunda ivesi, akutshele ngama hairstyle. Angekho phansi ukuthi mlimi dread liya nehlule. Jesu. Izwile kodwa. Kathi ngagera kulana. Yekela ukuthi manje ichurch iyafa. Kukhulunywa ichurch yonke. Lapho kukhulunywa ichurch yonke la, kukhulunywa ngalabo abavuma umoya wengilosi yesibili. Yelungisa umuntu aphelele. Xa kukhulunywa ngeremnant, kukhulunywa ngengilosi yesibili. Yenza khipha ihlekana elizasindiswa engilosi. Yekhipha ihlekana ababe bezamelela. Angilakwazi ukuthi ungafunda uSecond Kings. Mina nhlanga ngitshela abantu amini ungafunda ibhuku lika Kings. Ithi yona uJezebeli lo esikhuluma ngaye lo uJezebeli. Lo uJezebeli lo okhulunywa ngaye eBhayibhelini umfazi kaAhab. Abathatha isimo kaNabhothi. Babhejelwa ngumlimi ukuthi wena Jezebeli uzadliwa izinja. Ngiyakhumbula nje indaba lena kaJezebeli. uJezebeli uthiwa waye upstairs. Upstairs emelele indoda yakhe ikhambile empini. uAhab esitshela ukuthi uyabuya wathi mana ngifaka imakeup ngimelele ubaba. Wabefaka imakeup ependa konke lapha intshiya lezi ethatha ihairpiece kumbe 100% kumbe wathatha Brazilian wafaka waqeda lapho wapenda izipho wapenda enyaweni wapenda ezandleni wafaka ama-Q-Tex wafaka yonke into wapenda wame ewindi. Walunguza ngewindi emelele ubaba umlunguza ngegate. iBhayibheli lithi uJezebeli basebemphosa bamphosa phezulu bamuthi daqa phansi. Nxa esefile sethe daqa ukuthi izinja zabuya. Zafika zadla uJezebeli zamqeda, zachiya izipho, zachiya amazwane, zachiya ikhanda ngani kwakupendiwe konke. Izinto ezachiwa izinja yize ezithathwa ngamalungu ebandla bazifake emzimbeni bathi wena ingaphivesi. Ingaphivesi yangikhona. Mina vele ukuthi abantu bahluphana la, asihluphani lawo. Sifuna ulungu la.
Mina ngabuza kade ngishumayela ngathi ensimini yaseEdeni ngawumlimi eqeda ukudala uAdamu lo Eva, ikakhulu Eva. Lake labona eceleni kwa-Eva kulama-Hades, labona eceleni kwa-Eva kulama-Cutex. Umlimi wamfaka waqeda ukudala u-Eva, wathatha izipho zika-Eva wagcoba, wathatha ama-Hades wafaka. Ngabuza mina ngathi uJesu lo moya engcwele bathatha ama-dreads ayi-blue layi-purple baluka u-Eva, bamluka bamisa lapha u-Adamu wathi bone of my bones. Akunanto ehlekisayo la, kube right mama lwakho, akunanto ehlekisayo la. Angiboni ukuthi sihleka noma sihleka ukufa la. Angiboni ukuthi sihleka. Ngithi mina khona into engikhuluma la, nawufuna ukuthi umlimi alungise impilo yakho ube fearfully and wonderfully made. Khulekela ingilosi yesibili. Yiyo number 1 eklina umzimba olithempeli likaNkulunkulu. Number 2 yele health message le ingilosi. Yayizwa ukuthi thini bazalwane? Le ingilosi yele health message, le ingilosi yele dress code, le ingilosi yele umzimba ohlambulukileyo. Nxa sesinjalo we are ready. Ukuthi ubuye echechi insuku zonke lokuthi le wena vele uyakhonza uyahlabela uyathungamela uyathini, le ingilosi right ungakwenza khonokho but akwenelanga, ngoba bonke abasindiswayo, bonke abazalihwatsha izulu kumele babe njengengqondo Kristu. Ibandla kodwa likhona le ingilosi, ingilosi. Ngiyakwazi ukuthi ngithe ngifunde angasingabe ngihlale sengafuthi lingadini. Akuna ndawo lapho ngicela ngivulele church kwale beyihlisa. Ngiyakwazi ukuthi every Sabbath ngoba ngihlisa abazalithatha futhi. Ngiyakwazi ukuthi every Sabbath kuyathunyelwa ingilosi ezi2 esikhonza nazo. Umhlaba wonke lapho kubuthene khona abantwana bakamlimi kuyathunyelwa ingilosi zizokhonza lathi. Ingilosi lezi zingakakhonzi lathi uthi ngiyenze exam zasebenzisa umnyango lo ngapha. Ngone ngani nxa lo umnyango ngapha. Siyabona lo ngani? Ngiyakhanya nje right. Ingilosi ziyabuya before 9 o'clock Sabbath. Liyakuzwa? Ingilosi ifika imela on Sabbath. Abangenayo bonke liyakuzwa? Banikwa yini? Izibusiso zosuku. Umhlabelisa ngathi asikhulekeni singene kusikhathi sokuhlabelela ziyasuka enyanga. Bonke ababuya ingilosi sezingenile kababusiswanga. Yiba baqokozele echechi uthole kulomsindo, uthole belemibuzo yamadimoni. Angazi abe lokwa, abe lengwani yosiba, abe lephula insosi, atshena abe smart as long ingilosi ingafaka isibusiso ekhanda lakhe kabusiswanga. Yibo labana abangumsindo echechi, yibo labana abawisa iballpoint ayidobhe, yibo abayetoilet aphenduke yena ngoku umoya lawo. Awukhathaleli ukuthi ilizwi lakhe lisechechi uvele kala spirit se-worship. Ibandla kodwa likhona. Yibo labana abaqokozele echechi bebelokhu kuza kuthiwa vesi bani, bebelokhu sithi mboleka iballpoint, bebelokhu sithi ngicela ungidabulela iphepha lapho ngifuna ukubhala amavesi. Uyalivele yena ngokwakhe umoya abuyela uthi u-Isaiah chapter 58 from 13, ngani wagcina amasabatha ami likhonza ngamasabatha, lingenzi uhambo ngesabatha, lingakhulumisi ngesabatha. Mina Thixo ngizaliphakamisa ngilise phezu kwentaba kakhokho uJakobe. Kasibusiswa ngoba sabantwana base-UK, kasibusiswa ngoba sabantwana base-Australia, kasibusiswa ngoba sama-business, sibusiswa ngokugcina isabatha lenkosi. Isabatha ngokwalo lisithwele isibusiso. Ngizakutshela abantu ukuthi mina yiyo yodwa isabatha elabantu abathi bangadla baqumbe ngesabatha.
azilalele umuntu angabuzwa muntu. Kodwa ngobona kunamanje wawadinga imisebenzi after lunch wathi baye ngaphi kwathi sebehambile besebesuthi izabakha kuphela abantu bangaqumbi inguthu abantu balovecheche kanti ukugcwele sona eminye abantu bala any other businesses abalile kwenza kodwa umusa uyafa. Umusa uyanjani? Asoze sikhonze ngokuphela, akusoze kuvune, asoze sincenge ngokuphela. Kuthi indilo sizana singakhonza lathi nge-Vespers naso kutshayiswa inkonzo ye-Vespers ziyama futhi eminyango zithi ibandla likho likhona ukuthi wena useni ukhuthwe lusiba u-Vespers wakhuthwa lusiba vele ungena phakathi kweviki kule confusion. Yikho kubangela ukuthi ivini ungafelwa kululuku yenyangeni kululuku ebaprofiti ngoba kawula lutho. You have been waiting and found what? Ibandla kodwa likhona eseni mina ngilovalo ekuseni ukuthi ne ungilosi yesibili liyakwazi ukuthi manje ngixoxele lokho. Mina nje ngiphenduke esabatheni ababekhona kade engangichasisela ukuthi ubabazala wami was my spiritual parent. Ubabazala wami ngathi ngisiyakhalalwa ngangasonisa bathi ngafika ngayakhalalwa nje sengikhalaliwe emasabatheni ngafica ubabazala engumchumayeli evele ngumchumayeli baba wayehamba echumayela so wayengithatha ngihamba la ngiyachumayela la nginjalo ngile lipstick angizwa mina izinto lezi sazifaka sazenza ninjalo ngile lipstick ninjalo ngilabo mascara mascara yilokho okuntshiya lezi sifakela phezulu sebrush esasirola ngayo amehlo le intshiya zona lezo mascara kwakuthiwa ngomascara ngezikhathi zethu ama cutex yonke into mina nalokuyisiketi okuncane ngamajini isiketi okuncuncuncu konke lophela sadlula ikumanye lesiketi ezinye zingaqedakaliyo kukhanda oba yisiketi ngomuntu okunemile ehlabelisa isiketi phambili angashikile kathi uyavula inamba yesitabelo ngapha kule venti ephelela lapho kuqalisa lesi sihambi kanti akukhayi loba yisiketi loba yiphalaza loba kuyini kodwa uyahlabelisa phambili ngabantu bekhuza uzuke yikuthi sonke siyona esakho isono silamehlo sisibonile phela yikho sikhuluma ngakho akeliyekele ukuthanda analokumbamba athi isono ebandleni asobandla lomuntu leli abantu bayasifakana echechi bezibandla likasifareleni. Wathatha uJesu ukuthi achizwe ibandla likhona bakithi wachizulele legolide wabuya kuma-potholes engadlali lesono bathi thina sifuna ukusibarana echechi kusibarana kuma-chechi kwakuthandani abantu bethandana echechi betshintshana ungakhuza uzokuthiwa ingani ubani la yakho yithanda kodwa limbuzana sekungena usisibili kayikhanyile balela ikhanyile umuntu uyangizwa ngathi so ngithe mbuyile sabathela into engihluphayo ukutshiya kakhulu i-makeup yangithathela isikhathi because ngangitrimma le intshiya lezi sasizitrimma bese sidweba ubuso lobu sasibu-art yabona ukuthi ku-art ubuso fake lipstick lapho ufake eyeliner ufake ukhipha intshiya lezi uzisheneke zingekho total ubusudweba amehlo lawo sasipenda umuntu kube mnyama lapho kube mnyama la kube njalo so ngisebenza kwenye ikhampani asoze ngikhambi ikhampani angababejana ukuthi ngabe siya kuma meeting ko Rainbow ngaphi ngangihamba mina ngangingaqualify ukungena khona phakathi kwekhampani yani umsebenzi engangiwenza ngangaqualify but ngangihamba nge-dress code sasigqoka thina kudala sasigqoka into ezingaqedakaliyo phela umhlaba uhambelana nawo nxa ungaqedakali umhlaba phela nxa ungaqedakali uyakufaka phezulu ukuthi you look sexy uyakunika amabizo so nxa uhamba uzokuthiwa yabe modela you look sexy engela ungezwa amabala wona lawo uzusuphakile kanti uyawa uzokuthi inwele zakho zisexy umzimba wakho usexy ubumbeke kuhle uthi ukuzwa khonokho ukwana loba
Awusakwanisa ukwala phela sebethe wena izinto zokusex la usex la mehla kungathatha sex. So vele uSathane uqala kubuke uEva esidla isihlahla ungayibala kuhle. Ithi uEva wathi efika esihlahleni ibali lavulwa uSathane umlomo wathi evungushe. Uthe esezwele uEva ingqondo zalala. Okwenza abantu abethu abangamankazana bamithiswe ukuthi batshelwa kuthiwa basex bahle. Uthe esekhipha iphenti eseligqoka kwasokona le. Ungeke ube muhle emhlabeni. Hayizwa. Lo bekutshela ungeke ube muhle. So ngithe semfike ecompany lana babe ngikhetha ngikhamba siya representa i-company. One of the teaching tourists. After I told you, I'm fundanga, ngiyela sikolo, but ngasithi ngaqoka so i-company, ama-managers zonke labantu bonke abasemaceleni kuthiwe siyahamba la. Ngangigqoka kuhle okomhlaba. Then so sifike one day sayi-rainbow lapha, safike rainbow kule nithi isikhiwa ngisazi lokuthi ngilandele ku-meeting ngizorepresent i-dress code. Alizwanga abantu, angifundanga ngilasikhiwa, but ngithathelwe i-company uzorepresenta i-dress code. Yokuthi lo wasiphakamise ebantwini i-dress code yakhe iyafitha ku-system. Kwachunyana kwenye indawo ngifethe ukubhabhathizwa. Kwachumela omunye ubaba ekhuluma nge-makeup. Kwachumela ubaba lona uthe qeda ukuchumayela wasithi ungabona into iwehlula ukulahla it is an idol. Abala anhlupha even ngeke kusuka anhlupha. Angisithi hayi nasengifuna ukutshintsha. Ngikhuluma ngendilo sesibili lapha ngichasisa i-character yendilo sesibili yangizokuzalwa right singalahleki. So ibalela ngihlupha ngathi mina ngilo makeup ngasafuni sengifuna ukulahla ngathatha umascara ngathatha ama-lipstick ngathatha phela uSathane ngathi kulezi nsuku basaletha kube lipstick uletha kube i-lip gloss. I-lip gloss eyiyellow, i-lip gloss eyi-red, uSathane uhamba ngesikhathi kuleyo kwathi salispenda mlongo sakudala sasithutha la ngapha ngekho ukuspenda kuhle but i-lip gloss umuntu wakhona ibeka nje kuhle nje ayilekile nje but i-lipstick i-colorless. So nasengifuna ukutshiya lokho mina sengitshiya vele sengizwile izwi emhlabeni ngathatha ngaqoqa izinto ngafaka ku-paper bag ngabeka lapha ngabuya emsebenzini the previous week ngala makeup ngala lutho ngafika wonke umuntu endlala la you look funny what is happening ufelwe yini kanofile banotheni the moment people comment about you being sanctified. Now it affects your body. Right. Ingilosi yesibili nxa ulwisa ukukhupha izinto ezingafunwa nguThixo ngikunika amathiphu kawushela abasolayo kawushela abathi yona wajujula waphonga uthanda ichechi waphonga uthanda uSathane usebenzisa abantu ukwenzela ukuthi wena ube ne-BP ungaba ne-BP ususenza intando yabantu alingizwa uqaqile so bathi sebekommentile emsebenzini ngingena kule office lo ukhuluma ngami ngingena kule office ngafika etoilet kumira ngabona ngifani manje ngathi baqinisile istandard ingilosi yesibili idula ngokuthi computer le-status ye-standard. You have to meet your friends standard. Umlimi umela abangani bamela kumele umeet standard somunye wabo. Kuyaqala ngafika endlini ngathi emsebenzini ngaba ngihleli saphulazele ingqongana abasambisi la kumalokhuza la kumahhotela abangibiza wona abasambisi kungangcono ngibuyele ngabe ngifike endlini ngithatha ama-makeup lawa ngabe ngiqalisa ukugcoba uyangizwa ukuthi nje khuluma ngendilo sesibili ngabe ngiqalisa ukugcoba ngifuna ukuthabisa abantu laphana ikhampani engizaqotshwa futhi kwelinye ilanga manje nje abantu abangithi mina abangani asobantu ongabhesa ngabo from grade 1 to grade 7 you make friends. U7 ngayephela selishiyana abanye bayebhodini abanye bayeluvivi abanye bayepophoma you make new friends. Form 1 to form 4
Lingaqeda form 4 selichiyana, abanye form 5, abanye boarding, abanye U, abanye ekhaya selichiyana. Sufika ku form 5 you make new friends. A friend is not someone who can control your life. Ungathuthela uveve uyehlala emagwegwe, you make new friends. Never allow a friend to control your life. Ngoba into ngayitshintsha nje ngesikho. Bathi abangani yiba babulela impilo zethu zokukhula. Abehamba siyapenda. Nje kuyakusasa kwakhona wonke umuntu wasmile. That is you. Hallelujah. That is the original you. Takusela laba abantu umlimi uthene ezulwini udanile abantu sebethabile into ezasenze ezulwini sengabikhona ukuthabisa abanye abantu impilo yakho okumele wenitshintshe ukuthabisa isifuba kade nizathini khona phana sithe sisiye embuyisheni bamvukela konke anti kanti nani zathini mina ngangenisa abathi mina ngathi ngiyafike kwendeni abantu bonke bamvukela bathi chisa abathi abantu babhizi bathabisa anti labo malube labangane labangane labebheka lezihlobo bayehlule ukuthabisa umuntu ozabasindisa. Yes, and could say, and Zimmer Capilana, highly Zilana. I will look in you. I miss Diana since I like Nana, what I'm not at tea. I'm a Samatalengo, my father, I ain't my time to you. 81 Nand, which is so, I will come Nand. Which is so no blame, busy, Palat, Movindo, then you are we fool. We are we fool. I'm from a Catamel Capilana, I will tell a time. Hayo kuvela safuni mina nabasophana ubaba lokukhulumile njile umlimi ukukhulumile wakhosi bathele kuyemsebenzini usasa yilukufana ngathi ngaqinisa ikhanda ngathi ngiright njalo so kwakho phela nawuchiya kungilosi yesibili ulolaka number 1 ngoba into leyo uyayifuna but ufuna ukuyichiya at the same time uyayifuna alizwa chindo domuntu akukho lutho ichiye nginabantwana la bathi chiya akukho lutho Kwensikanda ngazonda kakhulu ngathi right izanjayela njalo right ngahwabha kwabanye ngazonda kwabanye ngathukutela avoid abantu ngaba into yonke khona phana liyakwazi ukuthi lapha zokunika umuthi wengilo sesiphi qina khapha ngoba ukukhule ukuthi ngimkhangela bangihleka but ufuna ukucheck Jesu uncedisa sikhule as you keep on praying umntwana wami uba livesi the devil will flee. Usathana ngabona ukuthi into losuqine kiyo vele usabuyele emuva uyahlala kulini abiza abantu bakulini njengoJobe abiza umkakha umsebenzise abiza ubani umsebenzise abiza ubani umsebenzise ngabona ukuthi into lokuqine kiyo uyakuchiya supasile yayizwa esengibasile bahlala abantu thuma sithe ngene etoilet kwelilanga ngathola umuntu ekhohla ikhithi ye-makeup lalela ikhithi ayikhohlwe etoilet sasingakwanisa ukuyithenga thina sasihawukela ukuthi hey abantu balemali uthenga kwakungama-eyeliner we-50 cents esasukuthenga kwalo umuntu watch line kwayakhohlakala liyanedurayo i-lipstick yakhe yayingedurayo wakhohlwa ikhithi nje kusinki ye-toilet kubathroom ngiyela kubathroom ngithola ikhithi ngithi ngiyavula ngithola ukuthi kunezinto esasizifisa ngezikhathi zethu esasiyehle ukuzithenga kuvalu uzikhohliwe ngakithi lokhu ngangivele ngikudinga ngikufisa ngesikhathi ngisapenda so kubuye kube yileva alingizwa abantu sathane ezidila la wahle wantshela engqondweni ukuthi lokho azangikuthola lokhu futhi lokhana ngabe ngakugcoba nganiza kwelileva so usathane wenza so Nxa ungilosi yesibili ulwisana nokuthi uchutshwane ulwisa ukuthi uchutshwane uyakuthina sibili uhlala inyanga kwenda ngithola umuntu ehlasana nyokuthengela ube ngaphi isikhathi sonke engandithengeli natha uzondithengela sengachiya usathane wenza impilo elula kuwe ngesikhathi esuchiya amazundo kuyavakala basana ayibale ikhithi athi baba sengikhala khona sengikhalele iso siyahlupha umshini siyakukhalisa inyembezi ngoba sikusystem sisegazini
sihamba ngemthambo simnandi akulanto emnandi njengesono sibukwa ngabantu awusenza abe mhambi khithina ngiyakhala ngisiphuthi ngathi bakusezulu nansikithi ngicela amandla ukuyichiya ikhithi sengadlula lokho ngiyaluyisa mli anginamandla ngikungilo siyesithi incedeni lokho kuzangisalisa ezulwini abe sithi amen abe ngithatha ikhithi yami abe ngishiya ikhithi yami abe ngizikhala ngiyayizwa abe ngishiya angazi umnikazi ngoba uyazoyithatha ake emsebenzini sengiphilile sokurayita akaproblem sebengijahile njalo angisapendi ngiyazigelela inwele zami natural sebengijayela kanjani ngifike endlini kwenda kuba unyatanga abe sithi ke uyakwazi every day ngiyakukhangela these days ungani ugugile ungani ujujulile ngana somkazana engathangana naye uyazi ungani angikwazi uba ngikhangela ukuphumuza emsebenzini ngiyakumangala ukuthi nguwe ngimazi uphela wena ngesikhathi ngithandana lawo khumbula noma unyatangwaze na-dentist bayengumsabatha mina ngasomsabatha so ukupende ngani kwenza ekhaya ukuthanda engumsabatha alingizwayo yayizwa angazi bengichasile izwayo ngifuna ukulitshela i-reality ukwenza ukuthi mawusubuyela ngikhaya ubekwazi ukuyilwa impi yengilosi yesizwe abe sithi yini ufana uyakwazi ukuthi uyakungani ujujulile ungani ugugile ungani ulakhala yazi inhliziyo yami ngambona so angile appetite xa ngukhangile so ungani susawukile hayi ake ngihlala phansi ngathi naye wejesu nangu umuntu esaliwe emini njengemake-up kuphela uyayizwa ukuthi ithini bazalwane nangu umuntu esaliwa yindoda bakithi umuntu uzalwa yindoda ngenxa ye-make-up kuphela besithi ngathi ungenzakala kwenye kulezi nsuku angisafaki i-make-up kulezi nsuku angisayenzi khona kokupenda lokuthini konke abe sesithi hawu indawo ungasayenzi ngithi uyazi wathi unyayelo lenye ivangeli kwenye indawo so ngezwa umoya wami uyazi ngakubona ukuthi into lezi kasikho right namavesi ngiyamtshela bese kusenga wena lawo uvenje khona kule ndaba yini mina phela sengibona ingane vele sujujule uyakwazi ukuthi phezu komango ongaka phezu komango ongaka ingilosi yesibili esincedisile ngazomiswa yini the devil uses anyone around you to disturb ukuthi ulungiswe kungilosi yesibili phezu komango ongaka indoda yafika yathi nzima ngicabanga ngabile kathathu ngathi lapha ngiyaliwa la ngabe ngithathe i-makeup ngabe ngiqalisa ukugcoba ngithokozisa abantu ngiprotecta i-marriage phezu kokusindiswa kwami angazi ubeliyazela nje baningi abantu abazalahlwa ezulwini bethabisa ubaba bethabisa umama yokuthi umkami nguyofuna ngigqoka amabhrukwa umkami ngithanda ngiphakathi kwejini umkakho ngumlimi kasi ugcoba i-makeup sengifuna ukuprotect i-marriage ngagcoba i-makeup ngabuyela ku-makeup sesebuyele ku-makeup ilizwi nalokhu libuya kimi nalokhu libuya kimi ilizwi lakho lilanga ngathi no one can stop my salvation. Amen. Because salvation is an individual issue. Mina sengichiya awumenza uphela uyaphela mina ngifuna ukunganqondi abe ngilahla wabeli wathi anti ngithenga ulahla balola wabeli wathi mina vele nxa unjumana ujujukile vele mina ngisakuthanda akhambe thatha abanye abafazi kambe bathatha abanye abafazi angizela ndaba uyabathatha abathatha yini hayi lokhe ngila alingizwanga bakithi sine 30 years sokumarriage amen warejayela ukuthi ana-makeup ngathi lapho uzajayela ngoba ngifuna ukusindiswa mina lapho uzajayela khona bese ngikukhethile with the makeup without the makeup uzabe ngingumkakho xa ufuna wayanga ayikhona ayika natural i-makeup ikhona
uthando lokho luthunqa. Usathane uyethusela ngumlilo wamaphepha. Hambe uzama sibona ukuthi uyaphela yini. Lelo sisi. Ayikholwa. Yayizolosa. Ayikholwa. Yona notshela ukuthi ungaphila yini ungalalo. Phela umntwana mahala. Ungayibuza ukuthi ubulewe yini. Ingilosi yesibili yabiza abantu. Thuma abantu. Bezokhomfuse ukukholwa kwakho. Nxa ungabalanga ungaqinanga. Abe ngizitshela ngathi hayi. When it comes to worship, I will say nyama. Wangincedisa umlimi. Asikuthi imperfect. Asomake up yonke umuntu angasindiswa. Unenge kumele ngulungise. But i-testimony leyi yanika amandla ukuthi hayi man hawu. Kuyachiyeka lokho. So asiqedise ingilosi, yani ingilosi isiqedise. Ibandla kodwa likhona? Yani le yamkela umuntu enjalo. Sabela. Yamkela umuntu enjalo. Ayishisi umuntu. Uyabuya njalo. La phuma ngikho. You don't continue in sin. Le ingilosi awuqhubeki usona, awuhlali esonweni. Xa une girlfriend wendile, ule boyfriend, ule girlfriend, ulomfazi le iyachiya. Chiya. Emergency. Uchiya. Athi njumela kwenye indawo, omunye umama. Nxa njumela umama lana. Ngitese ngiphuma sengitshayisa. Abantu bengabona ngibona izindaba zabo nyabe bacelile futhi ngakhuluma amabizo. Xa ngiphuma phansi umama lana esendawo eseceleni nathi sisinyakanga. Ubona kade ngikhala lapha nenkonzo nabantwana abayi5. Abayi3 ngabakosifana. Abayi2 ngabakonqini. Laba bokunqube lapha ezala. La. Batheza lesifayini. Ngiyakhona ngiyakho. Bese nsuku umama lana hayi yobona mama uhluphola lo wena. Ukuthi mawukhulela lo mkakho ntambama. Lithi mbi ukusisimuli yabosifana. Laba bayithokaze bakhulele. Kabala ma blessings ehlelile ngoba kabaziwa endlini. Anazile ikhulumela nje. Okuhamba ngenyawo ingilosi le akubisile. Yes. Kulabantu abaphilipile ngifanayo. Uzothola ukuthi ukhulume zaze ngekufa yilakho. Ungazi ufu lakho ulesikweleti kuJesu. Ngoba ingoma yamasabathi ithi into zonke zobasobala. But sizabasobala sokulethi. Kumele nayo ingilosi yalungisa. Bonke abaladoda abantu abalabantwana bangasolapha abazalelwa khona. Abalamehlo kabahanjiswa. Akazi nokucacile. Wonke umuntu olomfazi womuntu waqamba amabona kohamba njani kodwa waropha wathini wathatha abantwana wathi wena ngithe sengiziphala inyanga hayi ngani ziyafanana hayi sapha manje sukubala lapha sibalanga kuhle wena uyakwazi ukuthi wabala kuhle waropha umuntu hambisa. Ingilosi yesibili izogcina abathembekile. Ibandla kodwa likhona bakithi ingilosi yesibili izogcina abathembekile bana siyiqedise. Ungalo lesigubhu lapha esamanzi, isigubhu samanzi esiphepha. Yazazi isigubhu lezane zokuthenga, balona sipasiyana nini? Right, good. Sesiqedise into manje. Right. Ingilosi yokuqala ikhipha umuntu ku-false worship, imuse ku-true worship. Le iyisilungisi. Liyayizwa baba imbodlela le iphakamisele phezulu imbodlela. Right. Zama ukuyivula ukhiphe iphepha. Zama ukuyidabula ukhiphe iphepha. Zama ukuvula iphepha ulikhiphe. Sesikhuluma ngengilosi yesithathu. Fundi S3 chapter 14 verse 9 kaSamuel ethi iBhayibheli salandela esinye isithunywa sesithathu simemeza ngelizwi elikhulu sisithi uba ukhona okhonza isilo lo mfanekiso waso obeke uphawu ebunzini lakhe kumbe esandleni sakhe laye uzanatha iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiweyo enkezweni yolaka lwakhe singaxutshaniswanga uza kuhlutshwa ngomlilo langesolufa phambi kwezithunywa ezingcwele laphambi kwewundlu. Ibandla likhona ibandla ekuseni
sesiqedisa indaba ingilo lalela la ikharete ephuma la yayizwa whether lapho ubelenkani wangamukela amaqiniso whether wamukela amaqiniso lapho kunamaqembu amabili aphuma la kulabanye abazathi kade kwathunyelwa phombo sihlupha lapha ephombo ukhuluma izinto bona benzani uyabe la kube lo munye otshisekela ukulunga uyabe la yayizwa imbodlela le kungani ngalastika kasikabi kwazi ukuthi lapha kuphuma ipikharete ayilastika le kayila muntu imbodlela le isivela lungiswa kayikaziwa ukuthi umnikazi wekhampani ngubani ifone number yakhe ingaphi utholakala nga kuphuma la liyangizwa lapha kulezidingo ezithu la kulophawu lwesilo la kulophawu lukaThixo la ludinda umuntu ovela nga umuntu ovela nga kumele athole isidingo esiyi-1 la nxa elenkani ehle ukulungiswa wamukela uphawu lwesilo nxa evumile ukulungiswa wacela izulu lamnceda wamukela uphawu lukaThixo nxa sesiphelile ukwamukela uphawu lukaThixo uThixo abesefaka istika ngoba sula lapho obhile ngakhona bonke abamamukelayo babanika amandla okubabiza kuthiwa ngamadodana namadodakazi ombuso. You are now a citizen of ekuseni nganqeda inkonzo uzadinga ngaphi la ikharita yakhe idingwa ngubani ngoba ngapha kuma abantu abayi-2 abaphethe izidingo kulophawu lwesilo kulophawu lukaThixo ludinga luthatha ngaphi ukharita ephumela hlala phansi bandehla phansi amanzi ngicela lwalisile angazi nokucacile bazalwane yena umthandazo ekuseni uthi nxa sikungilo sesibili ngicela ungincede ngingalandela abaphuzi etshetshi bantu ngingathi inganobani lokhe beyenza asondaba kanabani le hayi indaba yokuthi wena lezulu lincedisane umthandazo wakho yena ekuseni uthi mlimi xa ingilo sesibili ilisana lami susinkani kimi susumoya wenkani nxa kukhulunywa ngokwethumi mina kade ngadla izimali nginceda mlimo ngivune ngilungisiswe nxa kukhulunywa nge-witness nxa kukhulunywa nge-health message nxa kukhulunywa nge-dress code ngingakopilani ngamukela umoya oyingcwele nxa ekhuluma nami masinyane eqeda ukukhuluma umoya oyingcwele izimilo zilungiswa kasifanani bakithi sihlezi lapha kasifanani ngiyakwazi ukuthi mina nawufunda nomunye umfana okwakuthiwa ngugift indaba le ndlela ngiyikhuluma ngifuna ukuvala ngayo umfana lo okwakuthiwa ngugift eklasini ugift lo wayesithi utitsha angahamba angaphuma eklasini ugift uzagada izitulo agijima agada amatrafista sibe simlandela emuva sithi gift bakithi ndiyasichaza sigijime ngemva kwegift ugift adweba abantu ku-blackboard adweba imota adweba abantu adweba ama-orange gift bakithi and gift uyasichaza njani ukuthi utitsha angaphuma uyasi-entertain xa sithi ngasesibhala ama-exams ugift athi 99 over 100 98 over 100 thina sithi 3 over 100 2 over 100 yayizwa manje malini ukuhleka unayizibuze ngithi bathi ugift sidlala layo bathi thina wayengazokubhalwa siba le-3 sibe le-2 ugift 98 97 96 iproblem ingakwelinye ilanga ngathi mangiyedinga ibhuku likagift ibhuku lenensi kogift ngafike ngafika umamakhe watsha phandle ngafika ngathi ugift ukhona kwathiwa kakho ngasithi mina ngifuna ibhuku lemensi lalela impendulo kaMagift wathi ngene ispeya sakhe ulikhangele etafuleni ugift ebusuku kalayo ugift ebusuku kalayo uyabala size simcitshise ilayithi thina nanyoko emini sidlala lo gift ntambama siyalala sonke asibali ufuna ukutshela imfihlakalo obona ingani uhula labo namuhla ebusuku kabalali benceyizulu
obona ingani liyayengana lisiyaloya lonke lilayela nezinyangeni lebaprofithini lingalayela nemini ebusuku kalali elokhu encenga izulu uzamangala esindiswa wena usala ugift lathesa use-UK sasala thina sisithi sidlala logift funa ukubiza abantu kusini abathi Jesu umkami ekhona engekho abangani bami bekhona bengekho ngicela amandla okulungiswa kungelosi yesibili ingakopi umuntu ngicela amandla xa unjalo phakama sebelo umthandazo Jesu wo zongamelo yenze Sibenzele kahle shuwa bandla baselungile isikhathi sesibili khulekela ukuthi umlimi kungilosi yesibili kungabi nokudisturbayo uvuka indlela eso ungabona izizathu elandelayo ubuye utshumayele zokuba la whether likhonzalayo ekhuluma amaqiniso yekela ukuba le-attitude ngokuzokuncedisa kungilosi yesibili yanizozalana anyone even ekhuluma ngawe even ekuqophile kolizulu wenze ngabo ukuqophuze kulokho kikho asobandla lesifalele singatshela namanga ukuthi siduduza ngesifesiyenga ukuthi hayi bakithi kanti abantu ukuthi bangathi iqiniso bayachithe ngoba bayichithe usale kuphela bafuna ukusindiswa umlimi kasenzela sesiphela isikhathi sokumbambathana sibe siyenga ukuthi ingani ubani wakwenza ngichiya ingani ubani yakwenza ingani bona abafazi babafundisi ingani bona aso standard lesiphiweni istandard nguJesu uma Hebrew looking unto Jesus the author and finisher of our faith istandard sethu nguJesu nguye kuphela istandard bantu abajabalapha umlimi kasincedise mina ngikhule ngesikhathi esinzima kakhulu lapho ama-spectacles kumele akhanye lapho umhlaba kumele ubone ukuthi you look sexy uzaba sexy emhlabeni but ezulwini uzakungekho umlimi kasenzele kahle ngifuna ukuzwisisa phakathi kwethu la silezethekeli kakwenza ukuthi ngivale ngingabizani izethekeli eziphakathi kwethu kumbe manaqale ngibize mana lethi ngiqale ngakhonokho izethekeli eziphakathi kwethu othi mina ilizwi lanamhla lingithintile ngicela ukuthi ningayibhize lungisa abanye nami nginikele impilo yami kuJesu abese ngikhava ngezandla lokubonga impilo yami phakamisa isandla lakho khona uyisethekeli ofisa khona inkosi ilenzele kahle izethekeli inkosi ibusise ilenzele kahle hayi inkosi ibusise ngoba liphakamisa izandla likhona bazalithatha sesiyabhekela ukhona umuntu isethekeli othi mina sure qiniso kade ngingakwazi ukuthi abantu babhizi bayalungiswa ungilosi yesibili masinyane impalambala iyakhala uJesu yeza esefaka abantu izidingo umlimi alenzele kahle ngoba lokhu liphakamisile ngifuna ukubiza ubizo lamalungu ebandla namhla ekuseni othi mina ngicela umlimi aphathise kule nto enzima ukushiya kule nto engiyisana nayo ukuyishiya ngicela amandla ezulu uyala wena njalo uyala olwisayo ukuthi bakithi xa mina umlimi engasangenzelanga umusa unto le ezulwini nabengekho lima kwenzele kahle mhlabe sisicela ingoma bebuya abantu bakamlimi lapha sinokukhulekela bathi mina umlimi shuwa qiniso kulokho whether
yiphakathi kokuba yi-lesbian, yiphakathi kwe-sodomizing, yiphakathi kwama-cutex, yiphakathi kwakho konke. Mina ngiyaloya, mina ngilisela nxa umlimi engangenzelanga ingozi. Into le iyangisalisa ezulwini. Inkosi wenzele kahle, Nkosi libusise. Weluleke kusuka. Lento kusuka empilweni. Ulento kusukuyichiya wena unokumisana naye ukuthi bayithi yazi umngane wami uyayithanda ikoleni, yazi umngane uyayithanda ishuleni. Bathi kumele ishule ingeka, kumele ishule ingeka. Imali kusise, alezina. Phela abantu bekunye Jesu uyaningazi izandla. Yabona msizana bayingabathola uthanda soyiwani. Uyetenda phela imali. Kalau yetenda imali. Lento wena othi izulume. Uyetenda phela imali siyabonga imali. Siyabonga kule kuyeka avale osivalela yahla sivale. Bawoyingwele ohlala ekhaya ezulwini ekuseni. Ingilosi yesibili yelungisa umuntu okuthiwa yi-sanctification. Ingilosi yesithathu isinika okuthiwa yi-glorification. Siyabe sesisindisiwe. Nampo omama abathathu asikhonzila bathe banikela impilo zabo kuJesu. Bazwile ukuthi umkapha ngakumisa ukusindiswa. Abantwana bangathi mama lawe ulihulela ama-church. Uthanda ukubonga ungena lapho ungena lapho. Sifundile ukuthi abamisa ukulungiswa kwethu ngesihlala. Abanye ngabangani bethu. Siyabonga babusise mbimbe uphawu lwakho emabunzini abo. Ambakuzanga umama labo ukuthi bahlutshwa yini. Ambakuzanga ukuthi balandeni la. Angibabuzanga ukuthi badlula phakathi kwabo. Wena obala inhliziyo njengencwadi bala Jesu uthi meet them at their point of need. Inkonzo yanamhla kayidala umahluko ezimpilweni zabo. Ungaba nikukuthula baze basindiswe babe khona ezulwini. Nanti bandla kade sakukhonza mina sikudayilute esabathenda. Abantu benza umathanda eChurch. Bathandana bakhipha izisu kuyinto yonke kuyidumakara. Isikhathi sesifike. Basibendela abantu eChurch kudala bakhuzwa lokho. Bapenda abantu benza umathanda ungakhuza ukuthi uzothi ingane ubani. Asikhulumi ngabandla la. Thuma ngusindiswa komuntu. Amasolata saziwe izinyangeni ebaprofitini silayelana sayelwa ngabazalwane. Abanabo bandaleleyo mina laba bebengasuli ngosizi bala. Abazalwane laba bandaleleyo kuphela. Bebenayina ngosizi baba behamba ngubani. Stop it. In the name of Jesus. Sifundisa uma ungilosi yesibili. Sihlambulule ibandla kalihlanjululwe. Siqale revival ngoba sesekuphela isikhathi. Leadership yethu ihlambulule mina. Siyathungamelwa ngabantu abadala ukuthi umlimi njengemazolo. Thungamelwa ngabantu abanama-girlfriend. Abantu abanathi utshwala. Bakuhlala ekhaya isu. Ngilosi yesibili. Izolungisa umuntu la. Izolungisa umyambi. Sifuna ivangeli yensuku zokucina. Elizaqeza isono. Elizasika zonke. Silolunya silomoya omubi. Siyaziwe liveve lapho sihlala khona ukuthi ngabe ukuthi
sibongele kade sakhonza kasitshintshi namhlanje kukhweza ngeke sesizwe vuma silungiswe abantu abajala bangena umhlaba wonke thandana namashuga daddy kuyakhishwa izisu kuyezwa yonke into inonoviti kuyanda kumakhempu kuyelala kuphenduka namuhla sizodeclare amanjesu ngehlele emntwini wonke ofisa ukutshiswa ngomsincede ngibabuyela lapha abantu abakabalandanga mina ngoba nami ngiphakathi kwabo yile nto engihluphayo okumele ngiphume kiyo nika abantu amandla asesekhona eCalvary amandla okutshiswa akhona amandla mandla ekhasini newondlo onewundlu yebo akhona ngempe namandla ekhasini enehle lewondlu balikiziyo umuntu abanye sakuliwa ngwanti abanye sakushiywa ngabazali siyakuhlanganisa echichi emakhaya kukhona kusele ngapha siphetha amabhayibheli so isikhathi sokuleqiniswa ngoba masinyane ingilosi yesithathu izobe kuphawu emabuzini sincede mlimi sikhawukele i-elder esikhulekela imnikela kuwe ngoJesu uyakhuleka ami Baba uthandekayo siyabonga ukuba leJesu othatha sokhulumile Jesu kompalitho kuqhubu ubheke ukumila ukujayela izinto zokuthixo usisenze umusa thina uNkulunkulu Jesu nawe sasifinyelela siyalahlwa ashuka Jehova siphawukele mihla lensuku siyangena kuwa lethempeli sisukele sifanayo sengathiwa ungezwa ukukhala kwethu simile ngezinyawo abanye bahlezi phansi siyafanana Jesu siyamizeka ngesono ngani ungakhupha amaqhwala esono abanye besedamalunda esono ngoba sokuyizolo zeminyaka siyenzela umusa uNkulunkulu Jesu usukhuzile usulayile vuma sigobele yakho endaba mhlawumbe siphila kuyosithandi uJesu kuphela kulezandla lokuncenga cela ngapha uNkulunkulu baba ungasihawukela senzele umusa namhlanje ngemeseji yokuyileyo namhlanje ingilosi yesibili inkosi akuvumi ukuthi sichaphele ngale siyethatha uphawu lesilo ungavumi Jesu khuza qala kwabancane kuze kwabatsha kuze kwabadala Jehova kuselo kuzomunye abantu bezenzela umathanda Thixo sicela ngathiwa ungabangula shiya eluveve ngafanana usebenzise isitsha sakho esizinyatana siyabonga Jehova ngoba wena usozuthule qhubeka ukhuluma uncenga ngoba uthokozi ngokulahleka kwezoni uthokoza ngokuthi sibuye ngakuwe sindesi usathana ugangile futhi usathana uthwalile susuka khona la uzaqalisa injilila yakhe futhi omunye usuka khona la ohlela uhlelile ukhona omileyo la ohlela isono kathesi lesikhuza sifinyelele phela uNkulunkulu baba Satan ukwenza ngakho mina abaningi babengasekho la sebebhizi beqhashwe nguSathane siyakhuza Jesu insuku zimbi isikhathi sibi vuma sicela amehlo sinanzelele singaboni ukubona umhlaba sibone izulu elisitshengisa khona phandle efiswele because kuyakhanya ukuthi sho umhlaba lo usiye emaphethelweni vuma siphethe sibalekele enyaweni zakho senzele umusa Jesu busisa ukuthungameli vuma uNkulunkulu Jesu sihlanze Jehova igolide liba pure ngokuthi lidlule emlilweni omningi senzele umusa sicela ukuhlambululwa Jesu ibandla lakho Nkosi liyathuka phandle ngendlela esenza ngayo sicela ngathiwa Thixo ungadala inhliziyo ezintsha kithi inhliziyo yonakele ngubani ongayaziyo senzele umusa baba sihawukele okwethu ikuze enyaweni zesiphambano wena usisihlaya ukusisihlenge ngegama lika Jesu siyabonga ukuba lenkosi esithandayo futhi inkosi ethi ngasilungisisa namhlanje ingasikhumbuze ngezolo lethu siyabonga Jesu qhubeka nathi senzele umusa
We're making a commitment today ukuthi Thixo sifuna ukuhamba nawe. Ungavumi kunenge ungasehlulekisa, kungaba yimende esikiyo, kungaba ngabantwana, kungaba yimizi ehlala khona Jesu uvuma sibheke ngakuwe. There is more to gain for Thixo than umhlaba lo esilawo. Senzele kahle baba, sicela singakuwe. Abanye imtshado yethu inyembezi. Abanye ama relationship Jesu they are falling apart. Abanye ngikhaya imnandi ngikhaya. Jesu usathana utshontshile intokozo empilweni zethu. Siyakhuza ekuseni sihambe usivakashele. Letha inguquko empilweni zethu. Kukhani lapho esikhuluma khona kubonakala uJesu ephila. Sibe lendonsela ngegama lika Jesu siyabonga. Sabe sikudla siphenduke ngasina sibele inkonzo zemini. Inkosi lenzele kahle. Amen. Sithanda sibonge inkonzo zethu ziphelela lapho yilezi memezelo ezimbili. Inkonzo zemini ziqhubeka exactly 2 o'clock. Inkonzo ziyabe ziqhubeka. Kanti zicela zonke izethekeli ezila lingaphumi bazabe bazolithatha lapho elihlezi khona kukhona elikulungiselelweyo. Ngizanika umhlabelisi ahlabelise ngesihlukayo. Number 23. Gikorese onkulu nemoya oinwele omsorowe tufeliwo zahoze zakele moya
Moya Oh, Jesus,